Evo, ostalo nije bitno, znači bitno je samo da se uvjerili, a to imate u svakom kolu, svako kolo binga izvlačenje je na istu šemu. Ponavljanje brojeva, serije, grada, to kažem nisu krili, dok su ovo malo zamutili da se raja ne doseti, ali se raja dosetila. Evo, još ćemo pustiti nekoliko da vidite, pa ćemo preći onda na nešto drugo. Sad smo na vreme. Još ću vi sad ponoviti ovo, a posle vi sami usporavat ću ovako da vi vidite i malo ću zadržavati. Znači, dodajemo 2, 6, 3, to ostaje stalno. 7 i 2, 9, 2 i 6, 8, 4 i 3, 7. Znači, 9, 8, 7. Još ću sad to govoriti, a posle vi to možete sami i ja ću pustiti nekoliko da vidite, da provjerite da li ste uspjeli da to registrujete. I sad ću vam vratiti svih ovih 5 izvlačenja, da ga pustimo u redovnu proceduru kako je išlo do sad, da vidite kako to izgleda sve regularno. Izgleda za ostale koji nisu vidjeli ovo, izgleda regularno, a vi koji ste vidjeli više to nije to. Evo, sad ćemo to pustiti da prođe kao normalno što je bilo izvlačenje. Jel ima nešto da nije u redu? Ne. Sve je u redu.
I sad ćemo preći na tombolinu. Tombolinu. Gdje ćemo da vidite i kako to funkcionira. Evo vidite, sad smo prešli na tombolu. Ali nisam zaustavio na vrijeme, morat ćemo malo da vratimo, izvinjavam se. Ponovit ćemo to. Evo, sad je malo ranije. Evo, uspjeli smo da zaustavimo, ovaj put smo stigli. Ovdje je skoro isti slučaj kao sa bingom. Znači serija 0,1, tamo je bila serija 0,01, sadržala je 3 broja. Ovdje manje, pošto je ovo tek početak tih nagradnih igara, pa jako mali broj serije izašao je. Da i to probam da vam objasnim. Znači 0,1 to je serija, to je standardno. Znači 0,193 to je 4 sljedeća broja, to je broj grada koji će također ostati nepromenjen. Ostaje isti. S tim da vam ovdje skrenem pažnju da je tamo bila podloga bela, a tamno plavi brojevi u bingu. A ovdje je podloga svetlo plava ili negativ, dok će brojevi koji su izvučeni kasnije biti žuti. Znači 0,193 se ponavlja stalno. Ova su nam važna 3 zadnja broja, 1, 4, 4. Kod binga je to bilo onaj koeficijent 2, 6, 3. Ovdje ima jednu izmenu malu, zapišite da vam bude lakše, da ne pobrkate sa bingom. Ovako, prvi broj, tu će reći treći od pozadi, ali ovako idemo. Prvi broj od ta 4, dodajemo i dalje dodajemo dvojku, kao kod binga. Dodajemo 2. Izmena je kod drugoga broja. Kod binga je bilo dodavanje šestice, a ovdje je sad došlo do promjene i tu je sedmica. I na kraju dalje ostaje trojka. Znači, kod binga je bilo 2, 6, 3, a kod tombole i tomboline, pošto ima još jedna nagrada, ova vrsta igara, je 2, 7, 3. Znači, samo je promjena u onome broju srednjom. Znači, bingo 2, 6, 3, tombola i tombolina 2, 7, 3. Ajde, probamo sad ovo da uradimo. Znači, dodajemo 1 i 2 su 3, 4 i 7 su 11, što će reći 1, i 4 i 3 su 7. Znači, 3, 1, 7. To sami radite, najbolje da vam ja vas sad davim, ali da bi bolje. I samo da naglasim, ova kaseta je namijenjena igračima i gledaocima koji igraju sve te igre i davaju velike pare, a neko živi od tih para i radi sa tim šta hoće. Zato toliko pričam, da bi što bolje objasnio da svaki igrač i svaki gledalac može da shvati, da lakše shvati o čemu se radi. Idemo znači na ovaj broj, rekli smo 3, 1, 7, zadnji, ovaj se ponavlja. Evo ovaj drugi, isto. Ovaj se dobro ne vidi, 1, 3, 1, 3, ovaj se ponavlja, to sam objasnio, ove ne bi bilo potrebe da ih više tražimo, da ih lovimo, nego su nam bitni ovi. Znači ovi se faktički ponavljaju svaki put, isti su, to se nije krilo, ovo se krilo, pokušalo da sakrije, ali se, kao što vidite, nije sakrilo. Znači 13, 13, 2, 1, 2, tako, znači dodajemo dvojku, sedmicu i trojku. Sad ću vas sljedeće nekoliko pustiti da sami to radite, neću vam ništa govoriti.
Tu ima malo problema sa slikom, ali nadam se da ćemo uspjeti. Znači isto ono, zadnje prva dva broja je serija, sljedeća 4 je grad, onda imamo 292, to je pojedinačni tiket, idemo ona šifra 273, znači 4, 6, 5. Još jednom da vam ponovim, ovakve radnje, primjer jedne nedelje, sve te radnje se dešavaju u svakom kolu, sve na taj isti način. A sad ćemo preći, imamo mi ovoga još, ali nećemo to više da radimo, sad ćemo da pređemo na loto. Malo imajte strpljenja. Sad dok vam ja budem govorio o lotovu, to je